Abay ko pisan chije kokuban tsaloh kulal karchijek apashiaijek owal. Abay ko pisan chije hakon wach kulal yin hunok makchel karchije hakon kapasiop kulal. Abay ko pisan chije yaiji yop kulal karchije yaiji kapasok wach kulal ma wach ilal. Abay ko pisan chije yaiji hunok wach kulal chijayin hunok het animail karchije yaiji kapasek ak okyop kulalil atunto chalin Castilla envidia. Abay ko pisan chije yaijek tsetietal wach tsetietal chichakul komam Dios. Palta abay ko pisan chije yaijik apasiop takil. Abay ko pisan chije kajay hunok kap satil y chije yaijik apastetietal yel. Titol yuhtu ay hun napalej ay hun setietal chiten cham ahtzip konap ale chialon cham ashkati by Proverbios capítulo 4 versículo 23 shin Castilla. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ayin kokan jobalshi kawal chataine hanabal yindak masan el setietal ay bayuliban inalti yutol a nabal tu okach ikhban yinset okyuna peitok. Kawal claro, kawal wach habenich iki habenishi kawal chataine hanapal yindak masan el setietal ayul yiban inalti yuhtol anapal tu okach ikban yinset okyun habeitok. Akun makan kaneh komam Dios ti kawal miman setietal chiyal ayun tsechun ko tainen ko pisan ketchun ko tainen ko napalay hun advertencia chiyak ayon yin ay manil tsechun ko mich on way ko ba yuhtol at setietal yel ahun santu moh chikukuba pay ko pisan ahun setietal tol moh wat kaldach kam ko beik ulneni aye chikam hab en setietal chiala guarda tu corazón implica dejarle a Dios el control de tu vida. Aye chijalon hunabale ashkati taine hanabal chiale lo kapnoh tol chikha kan junko napalti junko pishanti junko qinalti yul qap komam Dios yatwach acham chi ion bey ayon. Guarda tu corazón significa taine hanapal chiale lo kapnok tolcha taine setietal chakubah paijuna napalti. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. Aeb anima wach, pues atsetieta wach yune, kashak apatsetieta wach aib aispishane. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Apashep anima Job, ¿sí? Kawal Job tse chiwat ne heb yutol Job tse tai pais pishane.
Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Ak aneh jel tehyulati atun juntu chichoshkam eloch zetala ibaya pishan. San Lucas capítulo 6 versículo 45 shikaneh komam Dios ashkati. San Lucas capítulo 6 versículo 45 shikaneh Dios ashkati. Amak wach isnapal wach sechi el yuneni yutol asan setietal wach ayin isnapal apashep yob isnapal shin yob kapash sechi el yunenep yutol asan set yob ayin isnapalep yutol atset ayin konapal achijala alchan hebelanti wetoch yuhtol atset ayin konapal achijala. Eswishta keshwana aichi hapen setietal chial hun makan kaneh komam Diosti. Yuhtol lanan haloni set chialelok apnoch konchitol chico taine konapal. Y atsetiet chial hun makan kaneh komam Diosti tachihochech ko taine hun ko pishanti hun ko napalti. Yo walil chico besil ko ba chico pohil ko ba shol setietal manwachoch hun san setietal tolchi chi iun el ko napal hun san setietal tol yop chok tok bai ko napal hun san setietal tol chi on yok ko yop takil satach komam Dios. Cuando dejamos que nuestra mente se llene de pensamientos falsos y dañinos, sembramos pequeñas semillas que pronto se convierten en árboles difíciles de quitar. Tachijabok tochbay konap al hunsan setiet al manyeloch, al hunsan setiet al tol aise chiyet nehtok. Tachijaw hunochte yalishteech tol yop yinatil kau ya shakuk uponelo ya shahionelo. Yutol atsetiet al chico chapka haibay ko pishan atun hundu chico choshkab nehelok. Eswishta Jeswanap aich kamhab en sechal en Biblia by Proverbios capítulo 27 versículo 19 shikhaneh komam Dios ashkati. Proverbios capítulo 27 versículo 19 ashkachiyun hilon aitos kosatiul hunoch aeh kai kapastuch yun hilon oknapal yechi hilon okisnapal hunoch het animail ashkachiyun hilon aitos kosatiul hunoch aeh kai kapastuch yun hion konapal yechi hilon ok isnapal hunoch het animail. Chekel yili makchel hunoch makchel tol chishiubay komam Dios chitaineh bab aitsetiet al manwachok. Chekel yili hunoch het winagil tol chohili beibal hebilokok. Chekel yili ish tol choh beibale choh be choh napale choh setiet al ibilokyu. Palda hay un consejo, a ver, hay un consejo, hay un napal, hay un tenchebal, hay un tenbal napalej, hay un canej en Castilla, hay una advertencia. Chiala hay un chicamelo ni se ha hecho un aitot ananyula a eche. Chichek los cosatiul a esto. Y calla tu gilon capaz, ok, anima yeto. Setietal china.
Dejar que Dios sea quien gobierne tu vida, incluso aquellas áreas que nadie más conoce. Eshushta que shwanap chihalash kati tset chielo kapnoch tol chikotaine ko napal. Aton ye chikochaon kahai komam Dios yetol a chiion be chole la vida ti. Ay juntan tset talin vida titol asan ayon hohta yetos komam Dios. Ma asan komam Dios chilo satin. Ay chihilon tset tal chial en Biblia. Vai primero de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Shikane komam Dios ashkati. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Mashialon Jehová Paicham. Mancha kachok ana yinset bilyili hun nakti. Alyinistel. Mahwoche naktu. Manach ashkatse chiyil anima ashkatu chiwila. Yutul aeb anima awal wach ilyili yin chiyilo ke. Apash ayindi ayin yanimail kalyin isnapal achiwilo kochi Jehová. Apash ayindi abej ayin isyanimail kalisnapal achiwilo kochi Jehová. Eshushta que shwana baital chuktanan Jehová ya lo entra en Biblia ti. Yinisiani mail she al yinisnapal. Tokal shkona ayet marchech lai cham Samuel yechito sik lai hunoch reik esheloch Saúl magotoch toch achek kan ungir chalek ok aceite yiban. Lástima cham chek pe komam Dios. Toshkal ahunti hicham han wahuinak te siglibil ay wal yip siglibil tek an wahunti siglibil moh wal junti palta marcialon Jehová Dios ay chilon versículo número 7 shi apash ayenti shi ayin yani mail kalin isnap al achi wilokoch shi Jehová. Hermanos amados, ay magtrel yul ko tiempo alti ay nakache ay iskopo tal vez yu wat shakalili nakache tu pachachi shakalili na ma wat shachuchi on hapshil holom pititi shabis cham pititi shabis sat ka wat shakalili ma ay shal sat man hota ko wat shagili a veces iskopo amjuk anan is Zeta yili napal huin nachtut zeta yili stek anilinis creyente al zetia con yetos komam Dios. A veces también nachache a veces watcha kalili ismi manil ish ma watcha ili apshil holom ma watcha yili okoch paldak amjina zetili napal hun animatu abech a komam Dios she paichok anan komam Dios ayin yani mail hun of makchel kalinis napal. Shan yutu a komam Dios ya ko consejo a komam Dios ya ko napal shi komam Dios ayon chikame yap eni chetai ne napal. Seguir el bien o seguir el camino del bien. Proverbios capítulo 4 versículo 26 y 27 Shashkatila. Proverbios capítulo 4 versículo 26 y versículo 27 Shi. Chikam walana onset chapei balnej man como nos chastoch sholiop takil. Manchakach el cañul peal tojolal. Seguir el camino del bien. Guardar el corazón quiere decir seguir el camino del bien. Chataine hapishan chelo kapnoch machataine hanapal chelo kapnoch tol chak al seguir a toyul humbe tol watch.
Setietalay baya pishan tu ach. Setietalay baya pishan ach opo. Setietalay baya pishan ach icham anima. Setietalay baya pishan ach chikaiwana setal. Am owal. Am chichang ulal. Am yop tagil. Am muleh ayatok baya pishan. Am setietal ewan kuan bayhuna pishanti. Yuhtol atsetietal chihawiyin ko inal kamwal aybe kamwash kam ko naon yuko watch ilohane ko satak tok a veces asan kal shilbayone tinani asan pero kamak yo walil chashtok ana hane ko satak tok yutol atset chihun tinani atset chihaw tinani ahun santi y nahato con beito yetok. Hay un ejemplo chiauch en Biblia anach Esaú shi asan chanyuhun ech baloh marciaon perder najes herencia hines papel winaqil mais herencia tu tinancha aun na yutol ap el winaqnaj. A veces, hermanos, hay un sansitietal, escucha, hay ko pishan, hay ko napal, kamshko taine ko pishan, kamshko taine ko napal. Kashkocha tu hunok yop tagil, hay ko pishan, escucha hunok yop kulal, hunok chichu kulal, sawenal, setietal manguachok hay ko napal. Un santo manuachok. Ahun kupishanti chap estaques, hermanos. Hay un san chenech, bueno, tlana shayek ele bien tiempo al tinani, casi chenshan huacan la yep, hay un san mich gabesh ko anin computadora, ahun santo chir memoria, ahun santo chir USB. A un santo chig SD, micro SD, shiwikal yukbie, disco duro, casi la lanchayek ele binis tiempo al baitalayonetinani. A un santo chichaeb informaciones. Tachak to junoja himno yul, chicha. Tachak to música yet mundo yul, chicha. Tacha to son yul chicha. Tacha to juno lectura bíblica yul chicha. Tacha to setiet al manguacho yul chicha. Y también kai kapshun kupishanti cuando escucha caja yop ulal tu chichon ulal tu yop takel tu problema tu kal setiet al tol chicocha ay hokbay kupishan. Pues aun kupishanti chap estak. Shan yuto hay un consejo chia Proverbios capítulo 4 versículo 23 sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí en Kokan Jobalshi. Yuhtol ana baltu hach ichbanyin set ohyuna beitok. Ta set yop chon tinani ahon set yop chon tinani ahon set yop lana kopan baihuna pishanti ahon set yop lana almacenar baihuna pishanti ahunti ocheklo el hinak inal masatak toko shan ami konapal ami consejo ami kuy banilech hak eswushtak ta anciano ach taini haba chahlan chahlokon tek anjotaba tadia konisach chahlan wachotanapal ta pastorach obreroach misioneroach man watzet hunokejbej tejanay be ihanchi cheklo el tejyop takil ayach tejanay be ihanchi somchah el anapal palta chahlan taini haba. Porque ahun santo ay sio balil ibiloko ay apil al chikay kanepan. Porque ay tsetit al chitijiban, san yuduchi al Biblia tichia advertir san ayonchi.
Yuhtol anapal tu ojach ichban yinse tohyuna beitok. Tayop se chakubah kaitila. Yo ojach beitok. Ay makchel asha chilon dech aisha carro hoch makchel, asha chil dech aisha habo choch makchel, asha chil aisha chon hu makchel. Chiok wal chichon kula lilien machok wal tohyop. Balil bay snapal yan rachi chil ko bay rachi chico bay yobal. No. Chalam bay komam Dios ay kung kwal kachia bendecir komam Dios wachota napal. Mulahan. De repente ella nuej, ma ella amiga, manaj amigo, malcha no kiet bi, ay cual Dios chalam bay komam Dios an pachet bi bay komam Dios wachota napal manchajet nela napal. Tai anima ihan chach ichban to sholyo bal, mas sholyo takil, mas sholu ke an, kama on pensar. Porque at setjet al khawk to baya napal tushi, aton junto gach ion beitok. Au gach ichban yinset yuna beitok. Tawat se chau tok baya napal, tawat se tieta chakubah baya napal, tawat se tieta shkahay baya pishan baya napal, pues ahuntuk akonsalo bojakul. Tachio chisalo heshita shwat kalche yuli bank enaleyuh, ship ay salmo 34. Tachiale kul chinahat biek inal, kasalo kulal kalche hun kueyuh. Ay el yobal qanih mancha kaya lektial besej ele babay yobal asha wach ilal cheyune kamsha owal cheyune kache pey balnin hun ulalil komam Dios eyetok hunon chel qanih Dios ayon kotaine hek konapal. Oksha kukuy kane Dios, junel oksha, yuhual Dios.